situ inggih nimangken uning ayang titiang malih binake pengawit mokadi desang Prabu Rama ngardi punika kretek situ bandeni ya. Tekapi maka kaireng oleh para watekin wenarni para amban ide sang kapiraja Sugriwa sang Rama mung sang sanija pinake pamuja nginter yaden nuduhan ngaryanin kretek situ bandene punika wantah kadilingi hideu sang Rama Dewa wamujo kedani ngajeng daging titah ide sang Rama wantah ngutus minekadi dani sang Anoman mangkah daging titah ide sang Rama ring dane sang Hanuman gumantine ngebet punika Gunung Winiyeni wantah angin dasar ngaryanin kretek situ bande kantos angan ido lesu kalaning dane sang Marutsuda mungkah yaden ngebet punika Gunung Winiyeni namo wastu jekalson ngayuwakti angan danene ya dukat gangguan
leson punika dani sang Anoman nangaruruh raris genah merarian wantah irike maring panepining tukad ganggeni ngayuwati tanpa sangkan rare semijil dados iri kemaring sisining tukad gangeni napi minabsani jeung awina tong dados macihna tur maning medal punika saking sarirandani Sang Maruti kamu mantine medal saking sariranito Sang Maruti tanjo wonten tiyos wantah sane marupu kamoretan dani runtuh kemaring tukad ganggu jeung lantur aris kamoretan dani Sang Anoman tanje kailengin sahejeruntuh ir kemaring luah ganggeni kamu sampun runtuh mokadi kamuretan dani Sang Anomani irike maring tukad ganggeni kanyudang kerasa melarapan ageng toyani tur maning deres pisan nike rarisani jeung anyudang mokadi kamoretan dani riakan nyekane sapunika inggih risa sampun nijekan nyudang yadin kahili antuk toyan tukad ganggeni nang lantur laris nimangken uning ayang didiang walam agung mamanghin
nekane punika mung daging tukad ganggeni sani Pamekas ulam agung saha nyingaken raris kamandhanene sani Janyoda wenten mangsa kamandhane sang Anoman wantah marupa putih nyentak kapineh keraris baniya ibe gedhe beh niade anije marupa tatedan ane kaliwat melang kedaut buat pekenekan yeni iulah magung tanjenge tangin sadejeg sasepanan punike kahled minekadi kamandhane sang Anoman kamu yening buat penarkan iulah magung sani kauluh punika boyeje sani marupa kamurete panpuasangkan wenten ciri ninten jeswe raris kerase ban iulah magung tong dados wenten puniki cihne yadin ciri-cirini sani kerasayan mung cihne utawi cacirene punike wantah jekerase ring pawakanipun kalintang jekebus bare kadi borbor ring adanya tekinar yang rasa panas kebose sani jekerasa yang tanjabine kadi jekaborbor antuk genini sani yang abar-abar nyantos kerasa sajaroning adnyaneni